en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. Ko joguiɗa ko jawdi ɓoldi kanji so ɗi jofiɗo e nokku won jawdi ndi ɗi goppata ɗon won nafoore leydi ndi ɗi mbaɗata ɗon. Hande Pinal e gandal addani en koko fewti e darde debbo e needi. Debbo kam ne'ata minen na min mbi'a debbo kam jeyi galle sabu kala no gorko wawi laatade si debbo muɗum gasali tan gurdam mum gasay. Foli ani tanuni amoke ko nyisia mun be kan laje biya ka jabrani ali mandi sanfe no Pinal TV Pinal Sport amale keneka krengrana no yanga dibay mun be sigisa tenenshun kasi don chama ma amba ali keneka 2000 la stade ko men norme na mais RFA est-ce que bela jeli no don to yoro la ministère des sports au début terrain chéri no to la ministère des sports ou le début ali directeur nommé pour la gestion des stades parce que ministre nana ay stade 26 mars directeur aya wuli ka boy o wakati la bego a tare peut-être changement dobina doku la bon ne kon to hakila directeur kura mun nana o kuma nga jena chogosila malika suspend ko ka sababu yake stade 26 mars ma norme dafa wakati be ga kinyoko maga Pinal TV nogoni kenni e waga na tunanti o maga wakati su o ga kirine dabarni o mare musoni konga nali masalandi soni garayme daga ali halanu nogoni lemmen karange bila ana hotu ani ne kilenya wuti iduda alli nguni mani angolle ni mani na lemmen sara na rondi karange nga me kille galinga yimeda ay mena ken wutu nga na wari yugo ngati ngin le mengutu ndaro keno ko aro bange ganinga lenyugo yakka fana sara nunya na ya na danga anya sabu ya nya la danga yugo gabe an le yugo yakka fana no anya ni yakka ni danga ya gamanya konto e kote gan kamai manini forcenta nyako asiri ni mo siri sara no jugana dungetai le nyagare nganya maranai akanya siri sabatinte arawa hosrondini mais lenyagare ngama nyasere sabatinte arawa hogabe bonondini. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Pinal TV et bienvenue à cette émission, la grande interview, le tout premier numéro. Alors, je le disais, c'est la grande interview, le tout nouveau premier numéro. L'actualité au Mali, la création et les objectifs du parti Faso Dioton. Voici donc les sujets que nous allons aborder au cours de cette émission. Il faudrait d'abord qu'il commence l'organisation de cette transition, des élections pour couronner cette transition. C'est quand on commence, on peut se prononcer. À l'instant où nous sommes, les mois passent, les jours passent, mais je ne vois pas d'évolution. Nos pays devraient plus voir leurs intérêts à eux, leurs intérêts sous-régionaux, les intérêts qui les assaillent, et ne pas être forcément dans la roue et dans la carrosse de la France. Nous serons en mesure quand même de leur dire notre vérité, de faire valoir nos priorités, c'est ça le plus important. Kato warka woro hono yara amdurnya kanja tachiria kago Pinal bena nonkurka warga lakato kafowar karwase wama bismillah miset kanda woro bega yarona botu agora wase hankuru hirkachi alkamisa han kahinka kubinda gandar wane boro beri dia ka wanna sundagi ka hagi haidka go alada dia wane misidia ka koy furga duri dio daidkachi politique wane misidia cindelo ulatko ude e fatada e gozari ay ma gozari here no gogi makatendi après ga fatta parce que mu goya man mu mayo man ben révolution man ben est-ce que vous comprenez ou berfo kadam wodi noel lakaldi e goya ben kanji hinkanta di ana kala gandadi misadi ko rejedi mo gorka ci au cas har assise nationale de la refondation.
fora pour que min ka sonde ci mis fora ni fatta yerde ka koy gande bu parti tana ko na étant donné que giya damninda débuté damnay go harman hanini kay go ko dans conférence d'investiture de woni beykani il prévu des élections en 2018 no hali fixer la date wala mana fam wodira dani go task gare ay tasi ni ne ma mu boro fo mera wala honorable dedem ka ceita ba ko da gota guna go moyen ima hareni nin hanka conférence go meka dem di dire o me la caché. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فما منا الكلام في سورة آل عمران آيات كم أن آيانني أكم هذا في من دون يكون على كيامرود ولتكن منكم أمة لم يلام لم يرد كم هذا من دي يامريا على كنا نعمل كو يامريا. سناي. بيد وفو هنا حق ما بيوين يجودي مالدين. إنسان. nindi do jewde sawi a ñaami ɗum a bonni ɓe fof haqqeji maɓɓe nenno kamɓe ɓe andana ɗum ɓe anda ɗum saka ɓe immono haqqeji maɓɓe fa ɓe tewde